Aduh kena. Oh, tolos katebun ngari ya. Mak berak minta kopi. Gas ya lah ada. Apa kau mengaya ngari ya? Berak minta ria. Apa dia tak laku? Di lagi gun berak minta nih sebeni. Minta ria. Tak tahu kan di PC. Ya tahu mangalang ngari ya. Aduh, nerem merandi binetong rokok. Wah. Kopi tade, rokok tade, lah bosan aku. Dek, hei, imma kopi na. Kopi susu kok. Wah, bikin ini ngaro kok celetaki. Ente keluka, kita mare kak. Perak siloko lukan melolo. Ya ria ya lah tade kapi ya kun perak beden ria. Indra lah galak beden lah. Ima ngala TV lah. Oh, perak aku kan melolo bangga. Ya, bun. Ya, kulen na. Ya. Boh, apa ya? Bukan minta kopi. Atau karo madang bini, gas tade. Beras tade. Jame keribuan kotak laku, Kak. Jadi menyari laku. Ya nyari waro tatangkero disa acolon naku PC. Kun angko sa taku PC. Boh, bari ria coba di rumah. Kalau berkirim kok. Duh, ni saya ketay buru Kak. Cukup apa, Kak? Beli beras, beli ria. Oh, lada boleh. Kata cukup pagkasala tade, Kak. Kak, kita laten pabeli di kok ben. Boh, coba beli di rumah. Ako na. Boh, kenaing, coba nabang koren ng lorong. Siapa, Kak? Sebang nabang buan penibaan. Tang tabing kudu lo lantaran buan, Kak. Boh, mana lo bengaruh? Siapa sih beresa dengan buan, Kak? Nuk jornuan. Alang dia. Magun beraan. Pula tuh. Rebobo kopi gelas. Boh, selada aing ah. Darem ya. Mak tahu, Kak. Tadi kapinya ada porong. Boh, susun demer ya. Ya, peras. Mbin. Apa? Jangan bang ada susu ji ya, Pak. Iya, peras lah. Di mas semeles susu. Tadi pesena. Udah remah ber. Sekarang benarin tadi, nyari laku tadi ya. Oh iya, ntar nggak jadi wi. Jadi pasti di laku deh. Cek apa? Cek ramen lo ya. Macam adi iyo ya, dah terus saya datang ke bawa benarin tuh Karno lo. Terus nginter lebih korang wi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benda meraja sebenarnya itu Karno lo. Tak tahu dulu datang ke apa. Ada sementara dek. Ya yang gundara minta kopi, ya biyu ne beri bobo, beri gula. Ada aing ah. Beri gula siya. Tuh, darang ini ngare ko. Pas. Matabi na deh, iya dek. Serangan seronya relako tak lako. Umbera tedung melolo. Minta berak, tanen minta susu. Dan kola susu nembiin ruas rokel lo nih. Ya, beri na susumbi. Palang di bini ngarene, kamu tak tepor bini. Palang. Liore lah keluar sih kata kare apa? Ya deh, iyalah dek. Kakaknya minta nih, serolako tak lako. Perak minta nih melolo. Berarti resi kata kare masalah laku lah keluar. Ini sudah dek iya biasa saja lah. Bala barang depol lah tadi kapi. Serolako tuh merak tedung melolo. Ya masalah laku ya tanya ke adik Andrea. Apa? Hindi na kongku bendi. Bendi lah kongku. Wah, yang kelakuan benya channel kok. Ngun lah, kau iya di bawah din na gigir melolo biyun ya ko. Puntaan, lo jajan game beri tak lako tedung. Bangun dia orang laku mayo. Jadi ya. Bisa dia. Oh iya kak, kaya nggak jalan kak. Boh, bugi tak salen, rejo orang mere. Iya nggak terus salin lah. Jalan. Mayo dah. Boh, iya entas lu. Asa jalan kak. Selamat Mayo, kak Jul. ya. Ku sendiri rezeki pun kak. Iya. Boh, mulu. Rejo dia ongku kelakuan. Ya buat disementingan oleh bese. Mungkin kau bos ngampusin iya, tak nyumi bese. Keranya mi boleh. Bukan pesang laku. Cadang kok mayo dah. Yo. Enggak lo. Dengar ni unit itu. Cadang kok mengurusan laku. Lah tanya ke adin deh. Ada lagu apa dia? Ya mayo lah jangan oro lah jangan rongko lah. Maju lah, mendek lagu na dia.
Nyari laku demer ya. Mayo lah, jangan kau nyari laku lo mayo lah. Oh. Di mana tuh? Nyari laku demer ko. Masa kino kering-kering. Bedeng nang baca nang dina ngapa ada demo. Oh bener laku kelakon nih. Oh, iya maju. Oh. Mari ya. Pala wa kare ma jalan ko dim maling jalan. Ambon ya. Kan ngapa kan berada demo ni pak? Mau pada laku Iya. Mari ya. Sudah pala wa kare. Tak, mayo lah gua. Iya. Telo. Oh. Aduh. Oh, iya. Cek, ambu. Mamo kuku. Oh. Rela ko apa sih depan. Oh. Sa ungguran ko tadi laku ke. Bo. Mang jeng ko ba. Nang ko tar kon bener ngampung laku ki ka beun. Bo. Dikki kun bos ngapus yan yun na ya. Sa unggun ko ni sir ke ka beun. Iki kirim no lebih. Ayar ya. Bang tandi besere ko. Obo kacep ko pentong di yun ko. Maju ka mulai.